Wachenu imeye county ya Nyamira Daktari Donald Mugoi nigesokirie na kuboria abarwaire bande bonsi bari baganitie obobari gwesokia na kubarobosa ase medical camp ya busa kagokwara ase obisi yaye ni kinyumba cyobo baria kinyumba cyoboraria Mugoi nigateberenga abanyagitari kurwa America mbachigokoro obobari obubwa busa ase nyagitari ya Nyamira rifaro guchakira Jumapili eyeiga ebirengo bya 45 yabamenyi ba Nyamira nigo baerikirie asomurobiri obubu bwenya bwasha genti Mugoi yasabira abamenyi berikie boigo abaninji barorange 48% waitu wa Nyamira abarabeanga abantu 1300 na batara register na bututagete monsi wa register kiagera kobwatesha kobirira isiekero goje kurwali kwase kinyagitari chetu ntobate surgical camp ase nyagitari ito ya Nyamira ego chaka litugoria Jumapili tarehe 11 mpaka tarehe 16 surgical camp yige tora to korera bari bugwate uburuiri butakiro kubarwa igo togwapili asa abantu baitu bari bugwate ida babere book rwosbate bibunga batakiro kwirutieta bachichase nyagitari ito screening negendrete kuchaka boniga ase nyagitari ito ya Nyamira ni nyagitari ito chi sub county hospitals screening hiyo cha kogendra mpaka karto para operation cha on Monday mpaka Friday igo balia ba buate buruiri bondo bwensi ko bapili nga muchiche mobe screen abanyagitari mbali bawo cha kuru America ba combine abanyagitari baitu kuruga Nyamira banyari ko bako bakonya asuku barwali esajiko kambu yige tutagete bali bonsi bagocha ikerantu watashaya ito torenga kishaya ito kuba shugulikera wakikisha nga eventually kero yomonyadre kabuko ukurwaliwa abanyagitari abagocha ngo ikabariga igamambe butuko guchaka Sunday no bakari nyagitari ito baiga korra bari twabukire kera by yesterday ntwa watabaruiranga 60 babiri book de bari tayari gucha kolerwa operation igo nondre bwensi tabaisa kuibunga 60 nabange tutete korra abange wetano 60 kuchie mina mie wose mina 50 igo mochiche onyagitari beto barore egere bawe kase list yo wakikishanga munyarko mo konya si surgical camp.